Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөр, мекендештер, биздин каналдын көрүүчүлөрү, жылкы сүйүүчүлөр кандайсыздар? Бүгүн биз сиздерге эки бой жетип калган жылкыны көрсөтүп беребиз. Экран астында мына чым кара бышты турат. Мындан кийин экинчи номерде сиздерге жаңасы аргымакты көрсөтүп беребиз. Биринчи ушул чым кара, печенесинде бир аз кичинекей кашкасы бар, буттары, туяктарынын бакайлары ак болгон, челишкен сулуу быштыны көрүп алыңыздар. Бышты боюнча сөз кыла берели, азыр бул жака жетелеп өтсүн. Бышты жаңы үйрөнчүк ошондо? Бышты менги. Ана эмеси кунанын кезинде мына кышындагы эмеге жерулакка салынып көргөн. Ондары урат. Быштыга өтүп атканда, быштыга өтүп атканда чакан эме акча жылкылардын арасына чыгып жүргөн. Бул Даныйлан айтыңызчы, бул не каны бар, нелер минилген, не болгон, нелери жок, нелери бар? Бул чүйдүн кара байыры, чүйдүн жылкысы. Анан бул жакында эле тоодон түштү. Тоодо таксалып быйыл минилди да. Тоодон минилди, келип, кичине жемдеп баштадык. Багуда турат. Этин көтөрүп баштады да. Так. Көптөрү бышып. Быйыл тарбиялык курс өтө турган мезгил кийинки жылдан баштап. Быйыл уже өттү. Быйылдан баштап эле уже. Быйылдагы тарбияласа боло берет экен, да? Кийинки жылдан баштап коркпой каршылдатып сала берет. Быйыл ким алса да тил табышат. Так, бул каныдан не бар эми мунун? Таза кара байыр. Чүйдүк, жылкысы. Так. Параметрлер боюнча сөз кылалы. Бою 1.60. 1.60. Так, неси бар эми? Табыросу барбы? Табыросу бар. Өзү чым кара. Азыр тоодо жүргөндө күнгө күйүп калганда. Азыр любой эле ушундай болот да. Так, параметр боюнча башты көрүп атасыздар. Вкусный мындай. Аттын башын өзүңүздөр көрүп атасыздар. Кашкасы да өтө сон, ромб борсоктой болуп түшкөн. Кулак баштары как баш көрдүңүздөр. Моюну да көрүп турасыздар. Ат азыр орто эттиби? Жок. Арыкпы? Орто этке жетпейт. Арык эми эт алып баштады да. Жемдеги жем берип, бизер менен багылып атат. Буюрса бир 2 айдын ичинде өзүнө келет да. Ким алса дагы бага бар. Алдыңкы далдарыны, белди, сандарыны бакайдын мындай бышык, мындай балбан, тик туяктыгын көрдүңүздөр. Эми көкүрөктөрү да бир көрүп коюңуздар мына. Булардын көкүрөктөрү. Мына бакайларды да көрүп коюңуздар. Буттар таптаза. Мына буттарында тазалыгын көрүп коюңуздар. Бирок булчуңдары жаман чыгыптыр, а? Тоодо минилди да бул ошондо. Тоодо минилди, жаш балдар. Ургандары катуу урат. Койгондоручу. Мына аз чапса болбойт эми, сыктай. Аз минут эле көрсөтүп коебуз биреги басырын ары бери. Мына токуайлыбы бир? Токуйбуз, өзү жоош жылкы, аял киши деле карай берет. Колго жакшы жүргөндө жакшы эми таксалдырды да. Эми багып атабыз дедиңиз, жеш кандай экен анан? Жеш комбайн бергенин алып коет. Соруп коет. Карасаң курсактар чыгып, мына баштады да. Уже эттенип, жанданып дегендей туугандар. Көрдүңүздөр, бир токуйлы? Бир токусун туугандар. Туугандар мына токуп минип чыкты. Жайлоодо минилип жүргөн экен, тоодон азыр минип түштү. Азыр мына жаш жылкы экенин өзүңүздөр көрүп турасыздар. Азыр басыгын көрсөтөлү. Азыр эттенип кыймылдап калыптыр. Бир басын, а? Шыпылда басат экен, а? Кайтарчы гана? Бирдей үйрөтүлгөн повороттору. Техник Камаш деген нерсе жок. Токтотчу бир. Машалла. Токулгандан кийинки абал. Толсо моюндар, жалдар толуп, көкүрөк, белдер, арткы чапкы аяктар толгондо эми өзүңүздөр карап көрө бересиздер. Чүйдүкүндөн баары кам бар. Чүйдүн жылкысы баары күлүгүрөөк келет, биздикиге караганда. Күлүгүрөөк келет. Быйылдан баштап мына мине берет экен. Ден соолук, буттар таза экен, муун тамырлар тазабы? Таза. Болду. Бир бастыр эми бул жак. Бир айландырып техникасын көрсөтүп моелерденчи. Чаппай эле, кыйнабай эле сыкта. Мындай эле басып эле чаппай эле калат. Саураттан көрсөтүп. Мунун баасын айтып беребизби эми? Канчага коесуң мунун баасын? Басым 160 миң кеми бар. $2000 экен да, мындай жетканда. 160 миң сом кеми бар экен. Озун калып калган
Oo. Karabağır'da Qara, bu жаққа салған bir жаққа qaqç. gidiyor da жүрегі тоқ. Mına. Gördüңүздөр тугандар. Дағы ет алғаннан кейін мелесет қойыр. Ооба. Бош екен а бирок желкелер а. Семиртиш керек екен. Тода мінелді де тақшалды да. Алдағы керек қарбия. Ооба. Оны еме қылбаса сөгін бішірбасаң сөгі бош болып қалса да болбайды. Сол тугандар. Чың алыптыр, такшы алыптыр. Багууну келтирип туруп чаба бересиздер буюрса. Көрдүңүздөр. Эми жаңа сыйды бираз алып чыгабыз, короо жакка басып бер, артыңдан биз түп көрсөтүп эме кылабыз. Катчы. Эч нерсе жок экен, а? Токтоп ачып туруң эле. Жазға жаңасы кетті. До конца ачып коюң. Жазга жаңасы экен. Ал бастыра берем. Эч жеринде шик-пишик жок, а? Таптаза экен. Bunun bağısı 160 ming so'm dedi, 2 ming dollar. Bu жаққа байлап қойырсын мейл. Hazır hem жаңа сыйды алып çıqalı. Туғандар, мына жаңа сый çıktı. Мұны өте құрш жылқы келатат, құрш жылқы. Жаңа сый. Hazır мұны жылқы бойынша да маалыматты беребиз. Оппа! Машалла. Бұл не бұл? Мингүү қандай? Бұл мингі? Машалла мұна. Бұл мингіліп үйретіліп анан бағуға келген да. Бағуда тұрған. Бұл азыр суытса даяр, а? Бұны уже суытты улақа чабыратты. Опа! Ана чаңытты ғой. Дача суды чаңытқан, жаңа сыйды улақа апарып чаңытыңыздар ем улақты. Бұл не бар бұны? Қанын айтың ем? Бұда Польша мен Орловскийдің қаны да. Польша Орлов, бұл? Қысқарақ қарман қасым. Мойындар үшін үшін қайқайлайды екен да, бұл, а? Қысқарты бер. Опа, чаңытты ғой. Бұл жазға 5 жаш бұл сонда? Бұл азырына сентябрға 4 жаш болады, жаңасы. Бұл турбазной бе бұл? Бұны мен бұл жақтан алғам. Өзімде уже көптен бері тұрады. Тарбияладық, бағ отауыз. Параметрі қандай параметрі? Параметрі бойы 1.70-ке жатқан. 1.68-1.70-дің ортасы да. 1.68-ге гарантия. 1.68-ге гарантия дейді туғандар. Опа. Тоқтат тұр, жүген салып алғын да. Жүген салайлы ба? Бол туғандар, жүген салайлынан көрсетеміз. Туғандар, тоқтаттық ем, жүгенді салып тұрып. Еми көріңіздер мұнау айғырды. Сентябрға дедіңіз бе? Сентябрға 4 жаш. 4 жаш. Орлов, Польша, смеш. Жаңа сыйды көрдіңіздер. Нақ жаңа сый екен. Орловскийдің арғыны да. Польша мен Орловский арғымына. Желкелері толық, чатқаяқтар өте кең. Балбан бұттарды көрдіңіздер бе? Бұттары да жаңағындай. Мойындары да қарап. Толпақ бұттардан емес да. Тұрған нәрсе. Оба, обымдай. Қату бұттардан екен. Сөйікта көрі отастары мұны. Нақ чаба тұрған балбан жылқы олады екен да. Любой нәрсеге іштетеп тұрған, ә? Машалла. Көрі отастар жылқын. Олығы топ-таза. Дені солығы полностью жоқ. Бұл несі бар, несі жоқ ең мұнда? Бұл емі бағып тұру өлі анан су ұтқанша дағы миніп. Су ұтып тұрғы ұлақа салы бершкек да. Мұрын салынған мы? Бірінші жылсат. Бұйыл үйретілді. Бағылды. Бұл новичок, ә? Еш нәрсе көрілек ұлақта. Қасты өзделі. Ем, шындай керек дейлдерге. Ода ұшы ештеке көрілек. Бұл маслы адамын айтқанда. Маслы. Улақтан шығып қалып, біріне солған атместі. Улақ көрелек. Бол туғаным. Улақ көрелек жылқы сатықта. Мұндағы бағасын азыр айтауыз. Бұлдағы улақ көрелек жылқыны улақ көргендейлік айта берген бағасын. Қанша дейсіз? Қаншаға қойсың? Ben basın az bir mini koysana mini bundelin arı bir bastırıp koysarsın. Anaytas be. Mingeni coşile. Boldan da. Bunda mini. Ceviççi. Ceviççi görüm tatlı. Butlar taza. Oldu tuğanlar. Bu daha şu tolulek da. Ta kaça bağış gereken bunu? Ben daha bir ay bağ koyacağım. Sonun bol koyat. İnşallah. Bunu yerge geliptir tuğanlar bana. Bunu ol yerge geliptir. He? Қармадыңыз, мол жағы толы елек. Мой қармасаңыз? Толы елек. Мой ерге келіптір. Мойттан қармап келіптір, мой ағы өтсеңіз? Пустой көрді. Мұна ол жерлер. Ол жерлер толса вообще қон қойып қойып. Мұна, прям точка үш жерге келіптір туғандар. Үш жерге келіптір қарма отын.
Ол жақтар осы таштай эле. Таш чайнанын башында эле ана каттуу экен мына. Эми жоондугуна келгенде бизде эми баягы чоң аттар деле көп болду да. Анан алар биз жалдары мындай жонороп кеткен аттар дагы болду да. Мунуку азыр эми мындай кармаганда где-то ушунча толду да. Курсактуу, бели түз, алдыңкы, арткыңкы чаткактар өтө кенен. Буттары мындай крепкий деп коет го. Бут туяктар, кара туяктар экен, э? Туяктар аябай жакшы. Туяктар кара туяк, мына баштарын көрүп алыңыздар. Башында да эт жок да. Кок. Ух, мына бир өрүңчү. Болду. Как баш экен. Бир токсын, э, мында. Ток башы. Токтур көрсөтмөйм. Bir toksun. Mına tuğanlar tokup hazır mindi. Көрсөтөбүз азыр. Жылкыны азыр мына минип көрүп атат. Чапкан болбойт эми багууда жылкыны. Басыгын бир көрүп алыңыздар. Кандай басат экен ал бул. Кыскасы минги бирок улактан басыла деди, эч нерсе көрүлөк деді. Кандай экен желкеси? Толук бекен? Ох. Толук экен мына. Отурушун көрдүңүздөр. Жумшак бекен? Машалла. Табыросу өзүнүн табыро, жылканын табыросу. Мунуку алдыңкы сол лапатасында туулган датасы арканкысы 90 менин табыромна. 90? Алды. Мынагу 18 жылы туулган, э, бул, э? 18 сентябрь. Аркасы 90 бул сиздин табыро. Кишини эле көрсөтүп койсоң. Кишини көрөлүчү. Азыр бир жагы азуусу чыкты, бир жагы эми жакында чыгып баштаганда. Мына. Көрдүңбү? Эң чыгып келатат. Үстү вообще жок. Жок экен. Наркы бетинде азуусу чыккан. Болду туугандар мына. Көрдүңүздөрбү? Ана бир бастыра берем сен. Черкес толук жылкы экен. Балчыштарына көрдүңүздөрбү? Чуркап кое бере турган, аламанга да кирип кете бере турган жылкы экен да бул, э? Көп кулакка жарайт, лейлек кулакка жарайт, аламанга жарайт. Эми чоң жыйындарга жарай турган нерсе да. Основно. Бир жыл бою тартылып берсе, анан сөөгүн бузса. Бузса чоң эле. Бар, дагы жоноруп сөөктүү болот да, бул, э? Ооба, жонорот да сөөгүн бузганда. Бул сөөгүн буза элек. Буза элек, э? Үйүр иштеке көрүлөк. Масло да. Бир үйүр көрсөтүп да сөөгүн чоюп алса болот экен да. Өз деле ба демеден жаратылышканда сөөгүн бузса. Хойт! Сен чыкат боло, ойнотпо. Тиш бузуп бүткөндө булар сөөгчөр өзгөртөт го. Сөөгүн буза элек да. Баасын айтабызбы эми? Кандай кылабыз? Баасын 450 миң. 450 миң сом. Долларга чабып көрдүңүзбү? Долларга 5,5 миң доллар болуп каткан. Бета 5600 ушундай болуп катты. 5,5 миң долларын төгөрөк экен туугандар. Өзүңүздөр бир реттен көрүп алыңыздар. Бер бастыр. Машалла. Жылкы жаңы. Басын кой көтөрүп жүрөт да өзү дагы. Өзү негизи эле көтөрүп жүрөт экен, бирок. Азыр эми чучугу толук элек. Да кичине бар да. Бар, э, кичине. Болду. Даярдый да бул жагы. Кичине багып турган суу туруп булакка коркпой сала берет да. Мындайча айтканда уже бир нерсеге жарап калган эки аргымакты көрсөтүп бердик. Мына көрүп алыңыздар. Жүрөгү ток нерселер. Мына бирөөсү бул, бирөөсү мына ал жакта азыр турат, мына байланып. Күлүк десеңиздер, чыңалган, бышкан нерсе десеңиздер бул. Ана мындай балбан мага көбүрөөк физикалык күч керек десеңиздер, мына. Өтө күчтүү. Жаңасыйды көрсөтүп атабыз. Анда эмесе видеобузду жыйынтпайбыз. Кошумча маалыматтар болсо эсине чалып, сүйлөшүп, байланышып көрүңүздөр. Дареги Чүй облусу Сокулук району Дача суу туугандар. Аэропорттун астында Бишкекте.